Chenro mageto jiwo rowere madirom 1,700 e kachung'ol bura ma Kamkunji ochakore ange ka tiegruok tije lwedo ma Kamkunji Technical and Vocational Training College. Koloso e kinde yango chenrono, jaod bura ma gwengego olero ber mar tiegruok tije lwedo misiro kod aguch omenda mag NG-CDF, komedo ni chenrono oketo maino e tije lwedo kaka plumbing, electrical engineering, riembo, suko yie wich, tet, somo gik ICT e kind mamoko. Omedo ni tiegruogno biro miyo rowere bedo gi lony e tije lwedo manyalo konyogi dongo chal mar ngimagi. Chenro ma itimo e tudruok gi YMCA geto rowere madirom 5,000 e tielo mar 2 kod mar 3. Tumeweza kuwasukuma vijana wetu mbele kwa kazi hizi za mkono ambazo zipo wakati wote, na nataka kuambia mmepata fursa nzuri, mmejitahidi, nyewe wenyewe ndio mmechagua. Ufundi na ujenzi wa teknolojia ndio itakuwa kitu cha kesho na kesho kutwa. Kwa hivyo mtilie mkazo artificial intelligence, digital training. Technical college hii ina course ya digital training na ICT. ICT center yetu ya California inafanya hivyo hivyo. Hapo Kiambiu, jengo hili litakapomalizika na kufunguliwa, tutakuwa na digital center. Na hapa Airbase tutakapojenga itakuwa na digital center. Nataka mtilie maanani digital training na digital technology na artificial intelligence, kwa sababu hiyo ndiyo maendeleo ya siku zijazo. Tusiachwe nyuma kama nchi. Erokamano ahinya Kwaramogi, mago ema ne waikonu e chenro mar Migago kawuono koromo saa 1 odhiambo.